Trikam, Dagatin Pareng, Tigatin Pareng, Gadakin away, Kapendut, Kaspa, Kapau, Kabor, Kasor, Nadu Kikmiki Pa, Ban Penlongi, Ikon Junki, Ikisamla Jungi, Panang ke English, Namar, Kakin Sokar Kadai, ke English. Lada Kakin Sokar Kadai Kasi, Kitho Agifai, Ki Noting Barokhat, Ki Shiti Barokhat, Ki Dayakin Kasi, Communication, Shiti Barokhat, Ki Dayakin Kasi, Barok Kinhaban Pulih Kasi. Bomnang Kasi Ro, Hab Bandan, Lakum no Kajila Ban Snotho, Yagatin Kasi, Walada Umla Bantoka. Ki Day Bandan ka working knowledge, Yaga Kasi, Lada Kasi Kadai Katin Sokar. Ti Kadai ka policy ka babakla. Kepenlongi yang ikon samna banhab ban penlej mo de English lada kini gede istin sarkar itu ki bakwa bantre po ke jela tangga kasi kelapian amdai tang kasi naman ngiron kam bandang khambun peliki kten ka English ro kalong kabaran kam handai kanam dan kan kata kajing lendet no ya ka kten kasi tinga ting ong ba pet menta ni persa ya ka imposition ya ka jing petrekam ya ka Assam Language Act hat kendai spa handruko namar ba ong ban petrekam daga Assamese haboro ki district jongka sama do por yo ya ka jela halor kata ka nongren penban dangi la yo ya ka jela ni klet no ya la ka jongka ktien ni shubteng be ya ka English kum ka way ni ki official language kum bakalong Assam ba ki way ki jela jong re India ki way ki jela ba ki la yo ya ka jela la jong English ka beteng kum ka way ki official language bat ka ktien jong ki traditional ro mars mador ki penong ka ktien sorka temangi ba deng iklet ya kata kadai kani ka ba penong ye ki khna samla bat pi ki kemi ki paro piham ya kaban penbor ya ki khona jong ban kre bhai ke English wala ka e kano kano reimenta da ka pendong official language baro kin hapnang khasi ka basngol ran kalong ba menta la dan ka to kani ki khasi ki bom nang khasi tidak ka pendong official language baro ki hapnang khasi amdai tau khasi ubah ke jing shala dai banang lepa rei ki bana barro ki haban wan ban pule khasi ban nang ya khasi